evangelist Akwasi Awuah de obe no ha ani nsem a waka ne ono ankasa ebua ne fo ewo ne nyam dwuma mu nti sebe wadwene ho awie with all due respect wa nyam dwuma na che but obi a be na asore dem waka se o papa me wadanse ani but me dwumi ni nyina na me kakakra bi a nyame to so wahu no message we na chance me wa asem ka na so de me kan se nyame ahye Animuonyam patwa Animuonyam se nye message boro patwa Animuonyam se nyame ahye no nyanya adanse ba asebe na okay enti se ke Mabel a kire se ne wo kan se o kan adanse nyina mpacho aka nyum 3 minutes ke bekom enkom ade jine fa jine so yesa so for when kwa problem o sa nyum we mu na no numba nyum bi oboye ankwanoma o se numba ka se me ka bo afode o ti ta nyum ni ti no o ti numba nyum bi se o ka ma o mo mpelu numba nyum nyina akra no o mo ngotie bi eya na wo ke ho won ti ase obia no obetima intimidate obia okrom ha me na me ka cho obia intimidate obia bibia what you say eh wo ye nipa said dey wo na wo so ye osoro obofo kwa na wo fault yeah say the nipa no sitie bia na de bi ompa cho ye po obia obetima aka obi ho asem na wotimi awro ne to ade ato abontema nkofo hunu mfonso awo no mpacho wada wo ma ye papa evangelist Akwasi Awuah na evangelist Akwasi Awuah de obe no ha ani nsem a waka ne ono ankasa ebua ne fo ewo ne nyam dwuma mu nti sebe wadwene ho awie bore wadwene ho awie sebe ko ne nsem dada mu dia na kameche pa omo awuni o de me akum chacha lambast papa we ya woni nsem bi o kan ne ya friends among for you know trucks enioma kese ya aduma na wo condemn asole dem akese na wo condemn kasa kese na wo condemn you are the same person using all of this you are the same person using them and now asole dan it is one of the huge ultra-modern edifice bi a we sensi aho no enya asem ketwa chama ono na be ka we omontombo ase yegiri na ato nche all that aside na wo ka ayi ampon waya masabi nkofo kwa betwetwe ampon owura sa nsensem we ampon beto side bia bi asem ba kubu wa ampon ka no nyuma you think it's okay o se mi shira di ni pansam mimi tie se sabi akob de mi apato bore nya na abom skadi but to studio had a bibiatum na kamitwa hye but nyankopon de befiri so aba bebo anya wa nyankopon service to God is service to mankind very good truth be sum ni pa ye ayi di papa de man na husum nyame when they get now anu pra waja to butua wiska kese wo asore dem ma asore ma sa ebohu o se e wa asore de wo bia to de ma some plan he one there na emotional instruments down on the me catch ye papa evangelist Akwasi Awuah with all due respect wa ye nyame dwuma na che but obi a me gya na asore dem waka se o papa me wadanse ani but me dwumi ni nyina na me kakakra bi a nyame to so wahu no me say me ka di bio na asore dem so obi a me gya asore dem waka se me wadanse ani but me dwumi ka ni nyina me mo ne tofa bom ni se nyame ayemade a me say nyankopon te se wahu sa papa no na Asebe na okarza. Enyo kwa just 3 minutes. Maximum question. Asebe na okarza. 3 minutes 50 seconds. We are all believers. Asebe na okay. We are all believers. Sometimes we are giving the platform say media dance here. You to be kind nsem nyina. Ubo bi tofa. No aka kakra bi no omo na ate de akoso. Me ba cho. Message when the chance me wa asem ka na so de me kan se nyame ahye Animuonyam patwa Animuonyam se nye message enya dance yeah boro patwa Animuonyam se nyame ahye Animuonyam dance ba asem na okay enti se ke Mabel a kire se ne wo kan so o kan dance nyina mpacho aka nyum 3 minutes ke bekom enkom ade jine fa jine so yesa we onye so se bi o time bi odiminia ba ku bi afati timu ma o fe na take say no ti na bi oni ambre Kenya meche a gospel musician. Where they fetch me say me kasem. Kenya meche. Yeah. I gospel me see atetia. Evangelist Akwasi Awuah di Kenya meche gospel musician famu no. So kan sometimes say na ono an person be Bible ntia ba beka. Enyema odi na famu no chama.
ese wadi ense o ka kire we nyina da onipa mpese obeka ho asem ono kwa nipa fiafia ni o kitwa bi mini akenya me chekitwa ni honam kura o nhede ni bi you understand we nyina ye jaka we nyina mpese obeka ho asem wa condemn mo organ condemn na ye no jira una na o je fancy ni na what are you telling us and now we go be abode nyuma wantimi anya hwekura ka de wonim de ha me pa nyame huhum tinyum wonim so no abode me se entenyo ne ka wonim so no akasa wonyum o sa na nyum nyame huhum tim elemente nyum na ono bo nyame huhum tim me na go fi akon sa na bo me na obonyum me na kan I do we are you but didn't we ya papa nyame sofo baby awo bia no all do we o gbonu aye kwa minti minkan bebre die meti mi aka ni se awradi ahema ni monya ni ma uboy mo ma ni sika kakra mo de mo amunya ntie ni mo nkopa bi ntie all digital platforms ni mo ma ni sika kakra ntie ase ni nkuru abona baso debi o anyu we tire fi almost 10 years ni pa e bad o no de nyuma ba de ha ye kwa ho nti ha ye kwa ho ontimi nkani se bebre nti eni ko ye tema ye use o de kan sa akeka o sinja me hunhum tinyim we you are able to determine which song nyame nyame enti o me nyame no dadio na nyankopon na nkasa na odi na asem bai na otisuru o nyame na odi na asem bai na otisuru o na ne yehu asofo bebre a mo kika asem bebre asese ye pini o mo a ensem aka ebeka but sometimes I na o see ye din because I see the respect nyankopon asofo yes of course but you obi and the respect man ye timi nkasa ntia but ye ka che ne say if you are able to come out to punch holes into somebody's private affairs obi azu betuna punch holes equally into your affairs that one dey very papa yes ra wada o ma oneji say o say anyum ne nyawda obetwa tan fi aka microphone na okuta no obi awu you see sa ko de wo so o tire o tire ncho buku no so e go fa microphone e no de body nyum ka ni nsam e no de body nyum enti no obi abode nyum na so o microphone na so we media yes o microphone avangele sa kwesi wu antu nsem ya wo kan na nipa ye de we don't due respect and some wo kan wa so de dem na ni nipa de ye mene we should support ye kan wa sam I mean not the most important thing wo de ka onkase wa ya ade mpo wo de wa ya ade ba line bi wo mu a o se ka anya me de yes me say me si da ni pansam kwa na to na wo sa anto wo wie wo na sa ma diska na ni si da na nyu firi wo nje na ba what are you telling us ko re nim nyame adwen eya na wo dwe ho a won ti ase I know the last time this week as my mama no ye show e bonyo full length yes me nimba bia ha ye kwa ho na manyumo no eye chese nyumo a chese ntimi mo na so de manase nyame ho na ne ho sere ni nyumo nim so for when kwa o problem o ta nyumo we mu na no lumba nyum bi oboye ankonoma o se no lumba ka se me ka bo afode o ti ta nyum ni ti no o ti lumba nyum bi se o ka ma o mo pe lumba nyum nyina akra no o mo ngotie bi ayana wo gwe ho won ti ase kan ko je asem ni chia sore man na o sika kakra wo nya fa mo no mo enjoy no wo mu diska ni wie so na mo se mo sa se o magwen enye kama tie mo nto mo asem I mean the youth and I said the upcoming ones no na bibia so entimi nye kama tie wo bo na ba so se enyo wa tu wa ya ade mpo na ba diska kra na fa production kra na ide na wo ti wo se ba bia o ka sa ha ye kwa ho nko enti enyo mo ne nye enye fine enye kama tell ya na omonya botre ma musicians na I mean ye kakra na microphone enye omongwa da microphone ye nyina ya microphone ni Poku TV.